Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic, kjer je pred nami druga tekma 18. kroga v prvi ligi Telemach. Bravo Olimpija! Odbil je Ratnik, a potem pa Floruc in Pečar, dve desetici, še vedno Floruc gre naprej, še vedno Raul Floruc in gol! Kakšen prodor in kakšen gol Raula Floruca, coast to coast! In dostavil je Floruc, ter se na ta način na vrhu lestvice strelcev slovenskega nogometnega prvenstva zdaj izenačil s Tučičem in Smajlagićem. Kazalo je že, da bo Špandrin, ki je prišel Pečarju na pomoč, uspešno ustavil Floruca. Tule je zdaj izgubil seveda tudi veliko moči, takole je Ratnik odbil. Ali temu lahko rečemo asistenca, seveda, kajti Floruc je potem vodil žogo. Jakšič. Trdin zdaj proti Stankoviću, to je velika priložnost za izenačenje in 1-1, Jakoslav Stanković. 24. minuta, krasna akcija, to je treba reči za bravo, asistenca Gašperja Trdina in potem zelo dober zaključek Jakoslava Stankovića, njegov tretji gol v sezoni in rezultat je izenačen. Tule vidimo portret 23-letnega Stankovića. Mislim, da ofsajda ni bilo. Tule sem prepričan, da je bilo vse čisto. Krasno torej Trdin, potem pa z levico Jakoslav Stanković mimo Vidovška, ki tule ni mogel storiti ničesar več in bravo je prišel do izenačenja. Napaka, ki pa jo je na drugi strani storil tudi Trdin, nekaj več prostora zdaj za hiter proti napad Olimpije. Kojić do Durnova, pa še enkrat Kojić, Floruc bo ustrelil in Orbanič nekaj težav je imel, na pomoč je priskočil Jakšič in žogo odbil v out. Še enkrat povem za tiste, ki niste spremljali prenosa, recimo prvega polčasa, da se je Floruc danes svojim 7. golom v sezoni na vrhu lestvice strelcev te sezone v prvi ligi Telemach izenačil z doslej vodilnima Smajlagićem in Tučičem. Tole pa je bila priložnost za Stankovića, celo za popoln preobrat, malce preveč po sredini. Orbanič, Angesan, Selan, Stanković. Selan, pa zdaj Tučič lepo za Pečarja, priložnost za bravo, Pečar strelja, brani Vidovšek. Tole bo kot za bravo. Mohamed Begović. Blanko. Alex Blanko s predložkom, Orbanić v prazno. Teda Floruc ni prišel do čistega strela. Tako, meni je trener Olimpije Viktor Sanchez. Mr. Sanchez, in first half we saw equal game, but in the second you tried, but you didn't score. How did you see this match? Well, it was a tough game, even game. We knew in advance Bravo is doing very good season. The style of playing, as you see, it's very difficult to create good chances against them because they are so well organized team, and in the conditions that we have Stosice, we know that it's much more difficult. The teams that defense very good, we use this also. The teams that defense very good have better defensive performance with these conditions because it's much more difficult for the opponents when they try to build up and then try this final pass, this final touch, to have precision. But for that reason was a tough game. Also, they are used to provoke many mistakes in opponents and take advantage of that. We had this picture very clear. We tried to avoid this to happen.
we only make one mistake and they took advantage in the goal they scored. So is not good for us because we concede in just this action, but in general we make a solid game. I think we make a solid game. As you said, we dominate the two halves. We tried, we create much more chances than them, of course, because they only had this clear with the goal, but we couldn't be able to score more goals. So at the end, this is the draw. It's 1 point, and for us now finishing the first half of the season is a good balance. We have 39 points. It's a good average to be at the end of the season fighting for the title, that this is the target. So we feel that we are in a good position. Also, you conceded only 6 goals in 18 games. This is good information for you as a coach. Yeah, of course. All the stats, defending and attacking, we identified that they are very good. Of course, in defense, this is a very, very high level. Only 6 goals in 18 games is very good performance. In the face of attack, in terms of goals scored, we are also in between the teams, the better teams, but we are not in the top. It's not bad, the figure, but we can improve there for sure. Most of teams in the first tier have now a break. You have 2 very important matches in Europe. You're used to this rhythm of the games. Now you have two very good preparation for the next matches. Well, of course. First, we wanted to focus just in this game. That was very important against a good team. We wanted also to try to take advantage that Cheye today they drop points against a team that is in the bottom of the table. But we knew in advance it was going to be tough. Bravo is competing very good. As I said, we couldn't make it, but we did. We were closer. As I said to the players, all the draws we have made during this season, that for me this is important analysis. In all the draws we had during this season, we were closer to win. There is no one match that we draw that we said, okay, thank you. No, in all these games we were closer to the win than our opponent. So that means that we are all the games trying to win, and even when we are not able to win because we have the luck in the final third or whatever, we have the capacity to don't lose and to add points. So for us this is good, and now finishing this first part of the league with the break, we can focus for the conference, of course. Mr. Sanchez, thank you very much. You're welcome. Tako je, Aleš Arnolj je ob meni. Aleš, točka proti Olimpiji. Delujete nekoliko resno, ampak mislim, da je glede na celoten potek letošnje sezone točka proti Olimpiji dober rezultat za Bravo. Dober, delujem resno, ker sem tudi že malo utrujen, ampak smo zadovoljni. Tudi danes je bil cilj, da zaključimo prvenstvo na pozitiven način, in točka proti Olimpiji absolutno to je. Deloma zadovoljni za odigranim, pač videli se je, kakšen je bil plan, pač želeli smo v posesti zadržati malo več kontrole, pa kvalitetno prehajati med linije. Moram fante pohvaliti, da na ta način smo zabili gol, izredno dobro smo se gibali po medprostorih in nasprotniku šli. Res malo prenaivno prejeli prvi zadetek po tisti prekinitvi, ker smo imeli v bistvu že 2-krat priložnost, da ta protinapad z malim prekrškom prekinemo. Predvsem pa že prej, da v to ne pridemo, ampak moram res igralcem čestitati tudi za zadnjih 15 minut, ker nismo imeli več energije za igro proti žogi, pa smo se v bistvu linijsko obranili, ne dovolili čistih priložnosti, nekaj predložkov, tako da vesel sem tega, bi rekel, zmagovalne mentalitete, ki se kaže tudi takrat, ko je malo težje, ko so noge utrujene, in za izkupičkom točk smo zadovoljni. Ja, omenili ste točke. Mislim, da je to celo rekordni izplen v prvi polovici sezone za Bravo, odkar ste v prvi ligi. 30 točk je verjetno nad pričakovanji pred začetkom sezone. Ja, po 18 tekmah nismo imeli še nikoli 30 točk, tako da spet nov rekord, ki so ga fantje postavili, in jim za to čestitam. Nad pričakovanji morda tudi zaradi evropske sezone, ker smo v bistvu izredno zgodaj začeli, zato ker poznamo ta efekt Evrope, da pogosto na ekipe, ki se težje uvrstimo v Evropo, v bistvu to še dodatno vpliva ali pa negativno kasneje v prvenstvu, ampak mi smo to stabilnost držali, razne ene manjše serije, vmes smo to stabilnost izredno dobro držali, in to se mi zdi, da v zorenju ekipe in v zorenju kluba, da mora biti naš naslednji korak. Igralci bodo imeli sedaj nekaj premora, nekaj dopusta. Kako bo je s strokovnim štabom? Boste imeli tudi vi kaj odmora ali boste kar zavihali rokave za januarski prestopni rok?
Tako, mislim, zdaj načeloma so nekatere stvari že pripravljene, so bolj v zaključni fazi. Prestopni rok je v bistvu še dolg, se bo odvijalo še nekaj časa. Sigurno je za nas tudi izredno pomembno, da tukaj pridemo do dodatne širine v kadru, tako da to je najpomembnejša stvar ob tem premoru, ampak absolutno pa tudi nekaj časa zase bo potrebno za vse nas, da če želimo biti spet dobri v drugem delu. Gašper Trdin, kapetan Brava je ob meni. Gašper, tradicija se nadaljuje. Bravo je zelo trd oreh za Olimpijo, tokrat 1-1. Kako je bilo videti na igrišču? Je rezultat 1-1 zaslužen danes? Pa jaz mislim, kar smo danes mi in Olimpija pokazali, da je na koncu to zaslužen rezultat. Imeli smo mi v obdobju neko prevlado žoge na terenu, smo prišli v drugem polčasu do nekih 2 šans. Od 60 minute naprej nas je malo zmanjkvalo, mogoče se je malo poznalo, da je konec decembra, da je konec sezone, da smo imeli še v sredo tekmo, ampak na koncu smo mi odgarali konkretno do konca, se borili. Mislim, da je na koncu 1-1 zaslužen rezultat. Vrniva se še v prvi polčas in tista vaša čudovita podaja v prostor proti Stankoviću. Pregled nad igro je ena vaših boljših vrlin, mar ne? Pa ja, lih sem se obrnil naprej, pa sem videl, da je Olimpija veliko prostora pustila, da je Aco dobro utekel in sem ga lepo porinil in hvala Bogu je zadev gol, kar je tudi super za njega po dolgem času, da je končno zadel. 18 tekem, 30 točk, Bravo je trenutno 5, ampak zelo blizu vrha. Verjetno bi pred začetkom sezone podpisali za toliko točk v prvi polovici sezone. Pa ja, mislim, da mi moramo biti sploh zadovoljni na potek tega prvega dela sezone, sploh glede na Evropo smo, mislim, da dobro šaltali z Evropo na prvenstvo, da nas ni to nekaj zmotilo, smo nizali dobre rezultate in na koncu smo tukaj spet, mislim, da z rekordno število po prvem delu za NK Bravo pikami. Danes je bilo predvsem mrzlo, odhajate kam na toplo sedaj? Neki dopusta za en teden, ja, pa se treba spet pripravljati za naprej. Gašper, hvala lepa in srečno. Hvala lepa. Fantje so kar premraženi, zato bomo seveda pohiteli Marko Ristić. Videli smo izenačeno tekmo, še posebej v prvem polčasu, v drugem ste vi preizkušali, ampak nekako niste dosegli zadetka 1-1. Glede na vaše letošnje rezultate, verjetno niste pretirano zadovoljni, ampak če gledamo tekmo v celoti, pa je to dokaj realen rezultat. Pa rekel bi, da ja, mislim, seveda vsaka ekipa hoče zmagati, mi tako Bravo kot tudi mi na zelo zahtevnem terenu smo res dali vse od sebe. Mogoče bi se lahko samo bolj skoncentrirali pri zaključku in mogoče tekmo rešili v že začetnih minutah v prvih akcijah. V drugem polčasu je bil nasprotnik precej agresiven. Zdelo se je, da so prišli z res konkretno idejo, da dosežejo še en zadetek. Kako ste vi doživeli teh prvih 15-20 minut drugega polčasa? Pa lahko bi rekel, da smo se lahko kosali s to njihovo agresivnostjo. Mislim, da nismo imeli nobenih težav. Tudi kaže to, da lahko bi rečem, da nismo imeli neke resne šanse v tem drugem polčasu, zato mislim, da smo v obrambi se zelo dobro odrezali. Za večino ekip v prvi ligi je sedaj konec prvega dela sezone, vas pa še čaka 2 pomembni tekmi v Evropi. Nekako ste v tej jeseni oziroma zimi, sedaj lahko rečemo, vajeni tega ritma, ampak 2 zelo pomembni tekmi za vas, ne? Ja, tako, mislim, te 2 tekmi nam prinašata praktično, da pridemo naprej v 16. finala konferenčne lige. Naredili bomo vse, da te 2 tekmi zmagamo in da dosežemo čim boljši rezultat v Evropi. Marko, hvala in srečno. Hvala, srečno.